Pamirsa Polres Buleleng mupu jagung, sani megenah ring ketahanan pangan Polres Buleleng. Tetujuannya nih untuk nyokong pemargi swasembada pangan warse kalih tali selai miwah program pemerintah ring bidang ketahanan pangan. Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi ngwadarang yening parikramo mupu jagung inucap wantah pinakapahan kasumekenan Polri pamekas Polres Buleleng ring sajoning nyokong program ketahanan pangan nasional. Program ketahanan pangan puniki pinakacihna sokongan Polri ring sajoning kasuketan kramane. Hasil mupu inucap selanturnyane pacang katumbas PD Swatantra Buleleng mangdani sidang icenin pikolehan ring panglibak perekonomian lokal. Anutin saking asil mupu punike jagung sani kaasilang maduwe kualitas sani becik tur asilnya nih sawetara 14 kantos petang dase 4 ton per hektar saking jimbar lahan 14 hektar. Yasri Yuli, Bali TV.